Allah arsikiɓe ƴangugol ɗum ɗon haa ɓe heɓa doctorat e mum arena laami ko ɓe senti ka meɗen ga ɓe kamɓe ko finaten e nder o deftere inchallah ara jamano tora heɗita ɗon moƴƴe nafitora gandal maɓɓe ngal are biidnillah ko ɓe wirno noon nanen lande waɗoyte inchallah fi kala ko jifamane dans son arene tori Allah hawrindinde sawaba ko laɓɓina anndiji meɗen ni ko waɗa nafitoren e ko nanete ko jungo maɓɓe hada o billahi tawfiq o sakkitore ɗum noon joni oto maroya e ɓe ƴetta windotoɓe dar noon ɗon voilà على بركة الخليج كلية الدعوة ووصول الدين والجامعة الإسلامية على يد الولد معك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arabam dengan hamdini Allah Subhanahu wa taala menurut amanah Allah sallallahu alaihi wasallam kami tinggal berbahagia sahabat amat dan jalan dengan itu kepada umat ada dengan kaldaro seperti yang beliau wahai Islam do hari itu no bedo makiri no hari itu menjadi itu sudu Allah do fi bedo fi dina meken kan hari kedua ni berkumpul do hari kedua menjadi pura dia de tumbodire ɓuraɗe yiɗegol ɗen ka hoore leydi ɗo tumbodirgol ka suudu Allah tawa kadi ko fi dina Allah ka wona e yewtigolle muɗum haray ɗum ɗo ko hunde jiyade ɓurde moƴƴude nde e ko bani adama duwa illagol e mum haray no ɓe makiri noon haray e wallidira e jangen ɗo e o saaji ɗo si Allah jaɓi yoga e hadiseji seeɗaji woni ko suuɓa ka sahih Bukhari haray ko hadiseje woni ko suuɓa seeɗaji ni ka sahih Bukhari ka fuɗɗode deftere nden haray ko ɗen ɗon ɓe inni haray e wallidir ɗo rewɗoɗen ɗo hakkudaji meɗen haray ko adi mi fuɗɗade hadiseje ɗe haray faala wolde fi on karamo koño maketeɗo Imamul Bukhari yu ɗon rahimahullah haray Imamul Bukhari haray o ɗo ko jeeyaɗo e karamo koɓe moola naɓɓen yanganiɓe ka diina ɗo dari e kurkani tentinnolngal gandal hadis ɗo ara Imamul Bukhari rahimahullah o jibinaɓe tawi fergu no mari duuɓi temedere e capanɗe jeenayi e nayi ko ɗo wonno ko ɓe jibina ɓe faati kadi e fergu tawi fergu ngun no mari duuɓi temeɗɗiɗe capanɗe jowi e hella jeego wonno ko ɓe feƴƴini inde maɓɓe nde ɓe maake ko ɓe anndira kuniya maɓɓe on ko Abu Abdillah kono inde maɓɓe nden ko Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughira al-Bukhari rahimahullah haray ko ɗon woni ko ɓe maakete ɓay noon ɓawde ɓe jibina en janɗi seeɗa jibinagol maɓɓe tawi baaba en maɓɓe feƴƴiniino ko yumma maɓɓe wonno wonduno e maɓɓe dankiiɓe ne'iɓe naadiɓe ka jangete ɗo kippi fi maɓɓe moƴƴa noon allahu lan ɗo waɗi tawi Imamul Bukhari o ɗo tawi ko wonowo jeeyaɗo ɓurɓe mawnde karama koɓe l'islam en tawi o ɗo jaka woni e wonde tuma ɗo jibina tawi hankadi tawi ko o alyatimajo tawi baba e makko feƴƴini kono tawi nene makko ko sonnajo annduɗo ko nafata sonnajo annduɗo ko fewndi sonnajo kelduɗo o dari o daditi o walliti o danki o ɓiɗɗo makko ɗo o ne'imo needi diina o naadimo ka diina ka jangete ɗo ha Imamul Bukhari o yalti o woni nenni woni karamo kojo jeeyaɗo e karamo koɓe l'islam molanaɓe ɓay kala ndema oɗo ka inde mo wowla o haray no anda ko humbo woni Imamul Bukhari rahimahullah
haray si karama ko en no wowlede si imamu Bukhari wolawa fimu haray ko haa ɗon haray o ɓayo jibinama woni seeɗa gite makko ɗen wumuno o wumuno ko yumma makko wonno ko fewti Allah subhanahu wa ta'ala tori allahu lanɗo moƴƴa allahu lanɗo on holli mo ñande go koydol ɓiɗɗo makko on gite makko ɗen hettike o wonti wonɗo yi'ude hankadi o wonti hankadi wonɗo yi'ude yumma makko naadimo janngugol kaddude fewndinode on tumaɗen o naadimo janngugol o hunji alqur'ana law ko inna to heɓi duuɓi 10 hari o hunjinoke alqur'ana o hunjike kañum kadi defte goɗɗe goo ko noon o yaaruno haa on tuma ɓayi o ɓanni hella duuɓi noogay yumma makko e koto makko e makko kanko ɓe fukkiɗi yoɓugol hajju ɓe yehi ɓe hajjoy haa ɓe gayni on tuma koto makko artiti e yumma makko Bukhara ka maɓɓe imamu Bukhari rahimahullah kamɓe ɓe hedditi makka ton ɓe lutti ton e duɗagol e juuɗe karamo ko ɓe wurnoɓe fewndu on tuma ɓen ɓe jangi ɗon moƴƴa ɓe iwi ɗon kañum kadi ɓe yaari nokkeliji goɗɗi ɗo ɓay ɓe jinduno nokkeliji boyi fi ɗaɓɓugol ngal gandal ɓe yawno kaweteɗon Bagdad kañumnema e Kufa e Basra e nokkeliji go boyi mawɗi ɓe yohuno jindugol ɗaɓɓangal gandal no tentingal gandal hadith ɗo ɓe yanganingal gandal moƴƴa ha Allah nan ɗo hibbi ka yurmede makko hokkiɓe ngal gandal hari noon mbiɓe wonno payko hari ko payko kalande makka o duɗi o rewi juuɗe karamkojo wo ɓe innay o paykon ɗo oɗo o wono yay karamkojo ñande go hakke manko ɓe yirimo haqqille yaajude tawata si tawidema o nani bindi no wowlende wotere haray o hunjiki so o ndaari bindi nde wotere haray hankadi naati hara hunjiki andi ɗum ɗo wona mo kala heɓata sifangal dokkal ɗo Allah nan ɗon prépare oɗo tawi ko wonowo karamokojo e karamokoɓe l'islam ɓurɓe mawde ɓe haray ko noon o wurinno o jindi e nokkeji foy o mooɓi gandal ngal boyi ha on tuma ari ka haqqille makko fi wallifagol nde deftere ɗo en Sahih Bukhari ɗo haray ko waɗi kon aɗa ɓe wolde fi Sahih Bukhari o wonɗo fi alamade hollayde haaka haqqille makko ɗe ɓenduno on jagol ɗon ɓay hari oɗo o lolli e hella adna o nokkeliji boyi indugol Imam al-Bukhari ko karamokojo hunjiɗo tawi o lolli e juuɗe karamokoɓe ɓen ñande goo noon yimɓe karamokoɓe Bagdad ɓen ɓe humpiti Imam al-Bukhari no seenade Bagdad ton ɓay noon ɓe humpitikimo seenade ton ɓe karamokoɓe gono ɗon desiti ɓe faala darndade haa ka o hunji ɗon ɓe faala andugol ko ko o wona wi'egol no hunji ko est ce que ɗum kono woniri ɓe humpa andugol ɓe darno ɓe essayamo ɓe anda est ce que o no hunji ka hunjaki karamokoɓe gono Bagdad ton ɓe ɗaɓɓi hadiseje temedere ɓe suɓi sukaɓe 10 sagatade ɓe ƴetti hadiseje 10 ɓe jonnimo kono hadise ɓe sansa sanadu on ɓe waɗa ɗo sanadu on hara ko na on ɗon sanadu jeyduno e on matnu ɗon ɓe waɗa ɗon tarkibe on sanadu ɗon on hadiseje ɗen 10 ha timmiri noon sanadu on ɓe addamo ha ɓe gayna ɓe inna ko matnu makko ko hunde kaari ɓe waylitama na sanadu on ɓe waɗiri noon hadiseje temedere ɗin fof hadiseje ɓayɓe jonni sukaɓe 10 mo ɓe hadiseje 10 ay tumbodirama Imam Bukhari ɓay hewti Bagdad o ƴettoɗa rendez-vous wonde mo faala jooɗodade e yimɓe Bagdad ɓen o janna ɓe o tindinaɓe gandal makko ngal ɓay noon o hewti ɓe tumka tumbodiraɗo mbay jooɗama ha gasi on tuma goɗɗo goo e ɓe sagataɓe 10 ɗo wi'i no mari ko lando Imam Bukhari rahimahullah Imam Bukhari maki haray ko saɗi makko yo lando on tuma o inni mo mari ɗo hadiseji ko faala jangande Imam Bukhari on tuma Imam Bukhari maki awa yo jangu
o jangi sanad ɗum ha o gayni o woodi matnu o tawata yaada e on sanad ɗum few imam Bukhari maki anda on hadis ɗo o woodi hadis ɗimmo on kadi imam Bukhari maki anda o woodi hadis tammo on kadi imam Bukhari maki toujours anda ha hadisaji sappo e majje ɗe timmi on tuma goɗɗo go kañum kadi hawti to inni kañum kadi no mari ko landoto on kan kadi o landi imam Bukhari o jangi e makko hadis ara non kay toujours landi ko hadis waylta imam Bukhari ɓay o wooli hadis ara non o wi o anda on ɗo woodi ɗimmo Bukhari kadi toujours maki anda ha hadiseje makko sappo ɗen timmi woni ɗiɗo tammo kañum kadi ɓe waɗiri noon naya o on jowa on haɓe sappo maɓɓe timmi e fof majji imam Bukhari maki anda woɓɓe go e nder ɗumbodirnoɓe ɗon ɓe ɓe inni laara o faami bla waɗa ɗo woɓɓe goo kañum kadi e nder ɗo ɓe inni o mana ko wi'a himo hunji ko haala tun non o jaga hunjaki ɓaynoɓe sappo ɓe fof maɓɓe ɓe gaynimo ɓe wolde hadiseji ko joguino ko imamul Bukhari yiltiti e neɗɗo attinoɗo wolde landade aranum ɗum o inni sanad mo wowluɗa o mattu makko on ko hunde kaari hadis kañum kadi ɗimmo mo wowluɗa on sanad makko on mattu makko on ko hunde kaari hadiseji makko sappo ɗe fof majje o ruttiɗe o jonnidi sanadu ɓe mattu muɗum neɗɗo aranoɗo neɗɗo ɗimmon kadi o yiltiti on kadi o wadde e makko ɗum ha ɓe fof maɓɓe sappo maɓɓe noon ɓe timmi imamul Bukhari ƴetti sanad ɓe jonniti matnu muɗum on tuma jama o wi oɗo ko inna ko karamakojo hunjiɗo kon ɗum ɗo ko haqiqa e makko no selli e makko no timme makko hara imamul Bukhari haray ko kalaldi ko ha tawata haray wonama hella makko o ko yowndiri fingal gandal ɗo haray hewtinta kono ɓay haray hande wona fi makko ɗum woni ko wonde e wolde ɗo haray mi yakitoray ɗum herta gurdam makko ɗon kanko haray mi arta e deftere makko nden Sahihul Bukhari ɗo haray nde deftere ɗo ko honɗum woni sabu ha o windi nde deftere ɗo Sahihul Bukhari haray ko wonno sabu ha o windi nde deftere ɓawde Allah okkunomo gandal tawi hankadi o heɓi o wawi wallifade ɓaygol wallifagol wona wonɗo o ko hewtanteɗo wona yiɗugol ɗum yo taw hara aalaji fi wallifa gongol no timmiri neɗɗo o ɓaynon nde tawno Allah arsikima wawgol hewtugol wallifagol ko on ɗum wonno sabu ha o wallifi nde deftere ara nun ɗum o ndaaru e defte fewndinoɗe fewndo on tumaɗen o ndaari o tawi hadiseji buy ko wona ko sakiti no winda ka defte no sakiti on tuma o tawi goɗɗum goo no jillodira ƴertoɗagal goɗɗum no ton ko selli goɗɗum no ton ko sella o yi'ino wondema no haton jini hara ka tawata haray ko selli ko e ko loɗi kon no haala sendidirede fiyo jama o wawa hendade ko selli ko wawa heɓde no rewira Allah ko selli ko o ndaari o tawi ɓay ɗum ɗum no waɗiri noon ko sababu hanuɗo ñawdugol ko ella wooduɗo hara himo haana ñawlede ɗum ɗo woni go'o ɗimmum ɗum ñande ko kadi himo jooɗino ka karamoko makko Ishaq ibn Rahuya rahimahullah ɓe jooɗino ka makko kanko e taalibaɓe ɗimmoɓe makko go'o ɓe jooɗi yeeso karamoko maɓɓe Ishaq ibn Rahuya ɓen ɗon karamoko maɓɓe ɗon maki inni ebba si tawidema woodayno e moɗon moɓindiray nooɗo hadiseji sellude ɗenno waɗa ɗum ɗum nokku gootu harayno ko hunde labanode ɓay imam ɓay Ishaq ibn Rahuya makiri noon ɗum ɗo yani ka fondo imamul Bukhari ɗum noon kadi ɓeydi sembinde ko o ndaarunoɗe e defte feƴƴunoɗe o tawi hadiseji ɓuylowɗine toon woni ɗiɗi tam sababu tammo on ko koyɗol wonno ko o hoyɗi o harimo wonduno e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o darino yeeso maɓɓe o yihimo jogii o hoddi wifitorgol ni himo wifa e maɓɓe o landi ngol koyɗol ɗo woɓɓe on tuma firtay ɓe koyɗi ɓe ginnimo haray an a reenay
e nelaɗo yo fenade bake e maɓɓe a wonay sabu renugol yo fenade bake e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama ɓayo firtanama ngal gonɗo ɗo ko ɗiɗo sababuji tati puusimo yo windude deftere sahihul bukhari ɗo tawi ko sababuji labaɗi yonɗi yo o windi deftere makko nde haray noon o maaki kala ndema hadis mo o wallifi ka nder deftere ɗo haray o looɗoɗo taw o waɗa istihara waɗa istihara si tawide mo winda hadis o haray nde deftere ko e nder duuɓi 16 woni ko o windi nde deftere haray nde ƴettuno tan makko moƴƴa o wona windirade hoore keñe koye hoore wona e hoore keñe koye hoore duy e hoore haqqille tabitude wonno ko nde deftere windira ko ɗum waɗi tawi nde deftere ɗo ko kayre ɓuri sellude e defte woduɗe ɗen fof ka hoore leydi ɗo si alqur'ana feƴƴi haray ko deftere honde ɓuri sellude ɓaawo ɗon ko sahihul bukhari ɓuri sellude ko sahihul bukhari ɓuri sellude julɓe ɓen ɓe ala deftere wonde ko sellude ha ɓuri sahihul bukhari ko sahihul bukhari o ɓuri sellude e defte wallifaɗɗe fof ka hoore leydi ɗo haray noon fi hon ɗum haray sabu sartiji ɗi o waɗuno fi ƴettugol hadiseji ɗen e juuɗe karankoɓe ɓe woni janngude e juuɗe mum ɓen ɓay haray wona e juuɗe wonɗo o woni ko ƴettuno gandal e mum ko taway ɓe hiɓe hande e ƴettegol gandal e mum ko ɓen ɗo wonno ko jannguno e hoore muɗum ɓe tawata haray hadiseji ɗe o jogino o wallifi ɗo ɗen kadi o suɓu o suutidiri o seɗi ha moƴƴi o yaltini ko ɓuri sellude ko o humpitiiko haray ko ɗum woni ko o mooɓidiri o waɗi nde deftere makko nde o andirande wi'egol sahihul bukhari ɗo haray noon deftere nden haray dambugal ngal ɗo addi wadde ka nder deftere makko ɗo o maaki ɓawnde o windi taw bismillahi rrahmani rrahim o addi o maaki kitabu bad'il wahyi haray ko ngal dambugal ɗo o addi wadde ka deftere makko ɗo ɓa haray deftere makko nden ɗo ko nde jaame nde wiyete nde mooɓidiri ko yowdiri e ñaawoje ɗe kañum ndema e ko yowdiri e tawhid e tafsir kañum ndema e siyar ɗum ɗo fof no mooɓodiri ka deftere ɗo ko ɗum waɗi sini inna jaame haray ko fuɗɗi ngal dambugal ɗo o maaki kitabu bad'il wahyi ka rahimahullah kitabu bad'il wahyi ɓayo waddi ɓayo wooli fi dambugal o windi inde dambugal ngal ha o gayni o addi ko kitabu waɗotoma waɗi babu kayfa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama o ko honnoni wahyu on wowno arirande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗon o addi addude ɗo on tomo addi o aya alquran ko allah ɗum wi ɗo sotu nisa inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wannabiyina min ba'di ko allah wi ɗo wondema min wahayini e ma am muhammad wono min wahaynirno e annabi nuh kañum ndema e annabaɓe arnoɓe ɓaawo annabi nuh ɓe wono min wahaynirno e ɓen ɗon noon min cippinirno wahyu e ɓen ɗon noon ko wano noon an kadi min cippiniri wahyu e ma haray noon sen wattani yili ka dambugal ɗo imamu boukhari rahimahullah ko bisimillahi on tun ɓe waɗi on tuma ɓe addi ɓe indi kitabu bad'il wahyi ɓe addi baabol ley ɗon ɓe wowlaali ɓe waɗaali muqaddima yeeso ɓe waɗaali muqaddima e huunde ko yowndiri e dambugal ngal ma fi deftere nden ɗo mana ɓe waɗaali muqaddima fi deftere nden wono defte goo woodiri fewn ɗo taw muqaddima no woodi noon haray woɓɓe goo ɓe critiquimo hella ɗon ɓinndi ko honɗum haynoo ko fii honɗum haynoo o waɗana deftere nden muqaddima ɓe fuɗɗori woɓɓe goo ɓe dallinori wondema haray nelaaɗo no maaki sallllahu alayhi wa sallam kalandema huunde tawayde ko marnde fiyaake nde fuɗɗoraaka e yettugol allah haray ko huunde nde timma e hadis kañum kadi kalandema hutuba tawowo
seeditagol wondema Allah ko kanko ɗum woni reweteɗo nelaɗo sa sallam kamɓe ɗum woni nelaɗo mo Allah immini ha e tagu ngu ko kamɓe woni ko Allah immini ha e tagu ngu ko kamɓe woni ñentinteɓe ko ɓe diyaɗo Allah wona ɓe reweteɓe kalandema khutba mana kalandema khutba mo tawata ala ɗum ɗon harayno waɗiwa jungo taƴugo ɗum ɗo ko hadiseji ɗiɗi ni ko Abu Dawuda no filliɗe kon tun hadiseje ɗen haray woɓɓe goo no yuwi e sanadu majjo wi wondema haray e sella jo haray ko jaabete hella ɓe wiɓe wondema fi o fuɗɗorali khutba o fuɗɗorali deftere nden ɗo khutba haray karama koɓɓen no jaabi ɗum ɗon fi hon ɗum haɗi o fuɗɗora deftere nden khutba ɓe indi wondema ko wiyete khutba kon ɗum holla ko siiga gooto woni wowleteɗo ɗum ɗon tawata ngol laawol ɗon selatake ko ɗum ɗon to woni ko jokkete bal ko faanda e khutba ko tawgol ɗo ko udditirgol mana yewtere muɗum nden ma ɗum deftere muɗum nden ko tindinta ko honɗum onti faandi joni Imam Bukhari kamɓe ɓe fuɗɗori deftere maɓɓe nden ɗo ko wiyete kon bad'ul wahyi ɓe fuɗɗori hadis tindinɗo ko honɗum woni faanunde maɓɓe nden e wallifagol nde deftere ɗo haray ɓay haray no yirte hadis o yeeso ɗo ni hollugol wondema golle ɗen ko yoɓitirte ko anniyeji ɗin haray jawab ɗin mo ɓe holli wondema o hadis ɗo wona e o jeyaka e sarti timmuɗi ɗin fi o waɗɗi ɗo mana fi o gollete ɗum ɗo ka deftere makko hadiseje ɗen nde tawno haray hiɗe yuwa de tawaka e hadiseje tawayɗe hiɗe sellika makko ha tawata haray o tuuginoto e majje o waɗa ɗum ɗon haray ko ɗum ɗo woni jawab e ɓen jaabiɓe e mana ko ɗum woni jawabu jaabagol ko tawata haray ko waɗi o tawi o walli o fuɗɗoral deftere nden kon e on hutuba ɗo joni noon haray aren ka hadis ara noon ɗo e maki ɗo rahimahullah haddasana al-Humaydiyu Abdullah ibn Zubair قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه هرب فدوري حديث جدي أو حديث لو حديث إنما الأعمال بالنيات هري بماكي حدثنا الهميدي وماكي haray ko jannilan o hadis ɗo ko yewtilanmo o karamo kojo lollirɗo Humaydi ɗo inde makko nden ko honno ko Abdullah ibn Zubair kono woni ko makete haray oɗo ko jeyaɗo e karamo koɓe Imam Bukhari ɓuri hoolade ɓe o jangi muɗum juuɗe muɗum Makka haray Hafiz ibn Hajar ɓe maki o Imam al-Bukhari rahimahullah ko fuɗɗori o hadith ɗo tawi ko o sanad Humaydi ɗo woni ko fuɗɗori ka deftere ɗo ɓay Humaydi ko Makka yankejo ko jeyaɗo e gorol Quraysi yanke ɓen hara nelaɗo no maki sallllahu alayhi wa sallam qaddimo Qurayshan haray ardine Quraysi yanko ɓen hara Imam Bukhari wo ko waɗi ha o atti fuɗɗorde o hadith mo tawata haray sanad mum on ko Humaydi woni ko immitori ɗo karamoko makko Humayd ɓayde tawno Humayde oɗo ko karamokojo makko Makka yankejo Qurayshi yankejo kadi haray ko ɗum waɗi so immitori sanad mo oɗo filli haray ko ɗum waɗi so immitori o sanad ɗo haray inde makko nden ko Abdullah ibn Zubair woni ko makete haray oɗo noon kankadi ko hombo woni karamoko makko o maki ko Sufyan oɗo ko Sufyan ibn Uyayna woni ko faandaɗo wona Sufyan Thawri ɓaharay Sufyan ɓe ɓurɓe lollude ɓen ko Sufyanu Thawri Sufyan ibn Uyayna kono ko oɗo ko Uyayna woni ko faandaɗo rahimahullah
Sufyan ibn Uyayna kan kadi o maaki ko jannimo ko Yahya ibn Sa'id al-Ansari o wi haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah kon ɗo woni karamo ko makko. Yahya kañum kadi maaki akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymiyu haray ko o ɗo woni kanko kadi karamo ko makko jannuɗo mon kanko Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Muhammad ibn Ibrahim o wi o on ɗon o taɓitini wondema same Alqamata o nani Alqamata ibn Waqqas al-Laythi yaqul kanko kadi ko woni karamo ko makko ɗo ko Alqamat ibn Waqqas al-Laythi rahimahullah on ɗoni karamo ko makko o ɗo ko tabi'iyankejo o ɗo o wuuri de Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu o wi'i yaqulu o wi'i sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu o wi'i minani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ala al-minbari hari hiɓe ka hoore gangunal hari hiɓe wadde khutba min nani hiɓe maaka ɗum honɗum gaala Sayyidina Umar maaki sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mi nani nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam yaqulu hiɓe maaka Sayyidina Umar o wi'i o nani nelaɗon hiɓe maaka sallallahu alayhi wa sallam ɓayreni andi Sayyidina Umar kanko e nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam e Aboubacrin ari ɓeɗo ko immode jooɗo de ande en neeɓi yi'ude ma en neeɓi nande ka wi'ete nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e Aboubacrin Umar nelaɗo e Allah Aboubacrin Umar ɓe ari ma ɗum ɓe yehi ma ɓe tolodi ɗum ɗo no heewi ka yi'uɗen ɗum ɗo ma ko nanden hakke makko tawno hari ɓe jokkodiri moƴƴa wono andira noon hara nelaɗon maaki honɗum ɓe maaki innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa hara nelaɗo Allah maaki sallallahu alayhi wa sallam ande dey golleji ɗin ko sellirta ko anniyeji ɗin ande golleji ɗin fuu majji kalandema golleji tawayɗi ko dewal ngal ande ko ɗi sellirta ɗi yoɓitire ka Allah ko anniyeji ɗin si tawidema anniye ɗen tawi no laaɓi ko sabu Allah woni ko waɗira haray waɗuɗo on no mari joddi ka Allah subhanahu wa ta'ala si tawidema noon tawi ko waɗi kon tawi wona sabu Allah warra haray yo andu haray joddi ala e muɗum dewal ngal fof si tawidema o juuliri fiyo woɓɓe wi'u wondema o no weli hito ka jangi makko ma himo yawde ka juulirde fiyo jama o wi o ko juulowo julde jama ni ma himo wakkili himo rerɗi heɓugol saffe arano ko fiyo jama o mantumo innugol o ko juulowo saffe arano tun ni si tawi ko ɗen anniye woni ka fondo makko yo andu haray gollal makko ngal ngal sellali gollal makko ngal ngal jaɓataki ka Allah ɗo noon ko dewal Allah ngal fof julde demba zakka omba siko hajju kadi won woɓɓe go woni yarde hajju fewndo ɗo hara golle ɗen no hulɓini ha wata hawru hara ko yingo woni ko wona e waɗirede yowgol hajju ha gayna hewta ka hajju ngon gollete ton tawa ko tiragol photoji hippina ka réseau sociaux holla jama o wondema no ga wondema haray kañum kadi arno hajju no fewniti fewnɗo ga ma woɓɓe goo tawa koye waɗu hay vidéo ɓeyda laɓɓinde moƴƴa innano nokkel kaari on woɓɓe goo innan juuli fewnɗo ga haramul makki juuli futuro no habbi gueeƴe ma juuli fana no habbi alansara ɗum ɗo fof hara en hulɓinani joomum ha wata hawru hara ko yingo taw hara joddi ala ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓay hara nelaɗo maki nokkugo sallllahu alayhi wa sallam yimɓe tato atteteɓe nangede haɓɓe buge ka nder yiite jahannama ko yimɓe tato gollunoɓe dewe jane ka aduna ɗo kono tawi ko yingo ɓe waɗirnoɗe ara nun ɗum jangirnoɗo ka diina Allah ɗo tawi ko jangirno ko fiyo jama mantumo wi'a ko karamo kojo ni on ko karamo kojo noon ma on ko wawɗo jangugol alquran on ko welɗo hita ɗum tawi sayi kanko ɗum ɗo wonno ko jangirno sabu muɗum yo andu si o maayi di e ɗum ɗum o tubali haray o jeeyete atteteɓe haɓɓegol buge ka nder yiite jahannama ɓen ɗimmo on ko hombo ko on finance noɗo jawdi muɗum yer ko finance wo hara ko financirno ko fiyo wi'e kaari ko aaden dokko kaari ko aaden dokko o okkaro jama on fiyo jama on mantumo
ma ɗum o darna si ɗum julirdaji fiyo jama o mantumo o waɗa dow moƴƴereji fiyo jama o wi'u kaari ko dokko kaari ko waɗowo moƴƴereji so tawi hara ko ɗum wonno ka fondo makko yo andu haray o ala balaji ka Allah haray o jeeyete atteteɓe haɓɓegol buge ka nder yiite jahannama ɓe haray tammo on ko hombo ko waɗirnoɗo yehnoɗo jihaadi piirde heeferaɓe ɓen ton ha heddi e nder muɗum kono tawi ko wonno e waɗirde ko fiyo jama o wi'u o ko aaden ɓiɗɗo gorko ni o ko aaden suusuɗo reedu ni o ko aaden wawɗo gere ni tawi ko ɗum wonno ka fondo makko haray yo andu ala joddi ka Allah yo andu haray geɓal makko ngal ko haɓɓegol buge ka nder yiite jahannama si tawi hara o maayidi e ɗum ɗon o tuubaani isan haray ko wi'ete yiingo kon no hulɓini boyi haray no waɗɗi kalandema julɗo kalandema dewal ngal o watta yo fiɓu ka fondo makko no waɗirte ngal dewal ɗo sabu Allah subhanahu wa ta'ala siko juulugol siko janngugol siko zakkugol siko hajjugol ma siko jokkere endan ma kalandema ko ɗo ko waɗata yo waɗu ka fondo makko mo waɗirde ɗum ɗo fiyu Allah yi'u fiyu Allah ranɗo yoɓu o wato waɗiri fustina sabu ɗum ɗo so waɗiri ɗum ɗo ni yo andu haray baraji no woodi ka Allah kono si tawidema tawina ɗum ɗon haray yo andu de haray baraji ala ka Allah haray ɓe maki wa innama li kulli mri'in ma nawa ande dey haray ko wodani neɗɗo wo koko anniyi kon tum ko yar ko anniyi kon haray ko non o mari dewal makko ngal si tawi ko sabu Allah haray baraji no woodi si tawi dema na sabu Allah haray baraji ala haray ɗum ɗo ko yodire fi dewal ngal amma noon kono piiji aada yankoji ɗin goɗɗo wawa wadde ɗo hunde hara ka lasli hara hunde nande dewal kono so anniyike baraji no wawa heɓade e mum e misal si tawi dema goɗɗo noon o ɓanni ñamugol o ɓanna ñamugol o fiɓa ka fondo makko himo ñamirde ɗum ɗo fiyo ɓeydu heɓude cembe no o wawa daroranade dewal Allah ngal tawi ko ɗum ɗo woni mo ñamminde ma ko ɗum ɗo woni mo yarnude haray yo andu mo mari baraji kon ko woni ñamude ɗum no anda ka lasli ñamugol ngol ma yarugol ma ɗanagol baraji ala mo bakkato ala e mum baraji ala e muɗum bakkato ala e mum bakkato ala mum kono noon ko si tawidema nde harana ko harmi o ñamma o yari ko wannoon kañum kadi si tawidema himo walade fi ɗanagol o anni yo himo walade ɗo ɗano fiyo immoyo hara himo wonde e softede fiyo waw daranade ngal dewal Allah e hoore hara himo wonde e softede siko ɗe anni e ɗo wallinimo ɗana gongol yo andu haray o heɓay baraji ka o ɗani ɗum kono si tawidema hara o fiɓa ɗum ɗon ka fondo makko haray so walike o ɗanike haray no anda ɗaniɗo windantake baraji windantake bakkaɗo wondelaɗo maki ɗum ɗum ko sa sallam wondema ɗaniɗo haray no ɓantana karamol o windantake ko boni o windantake ko moƴƴi ko wannon kañum kadi baykum ha ko hellife ko wannon kañum kadi mo haqqille mum sotti ha ñande o dikki wo ɓen ɗon tato windantake baraji windantake bakkaɗo isan haray si tawidema goɗɗo kadi mo yaltude yohugol ɗaɓɓoygol arsike bimbi o anni yo Allah mo yaltude yohugol ɗaɓɓoygol arsike fi ko o faggira hoore makko e ɓeygure makko nden o finance e l'islam si tawi ko ɗe anni e ɗo o fiɓi ka ɓernde makko bimbi ɗe mo yalde ɗaɓɓere haray yo andu mo mari baraji e muɗum kono si tawidema o fiɓa ɗum ɗon ka fondo makko haray o ara baraji e mum kono so fiɓi anni e ko ɗum ɗo yaltinimo haray mo mari baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala isan haray piiji aada yankoji ɗin hiɗi wawa heɓade mana baraji no wawa heɓade e mum kono ko si tawidema anni e iwtiri ɓawo mum amma noon si tawidema anni e ala e mum haray baraji ala e mum bakkato ala e mum amma dewal ngal kan no landi ko ma hara anni e ɗen no woodi no laaɓani Allah tawi ko Allah to woni ko sabu mum woni ko waɗira si tawidema baraji heɓo e muɗum haray nde wonde anniye on no jeeya e nafoore mum nden anniye on sendidira hakkunde dewe go'o ma ɗum nafiloji go'o wono ko anniye on no wawa sendidirde hakkude farillaji ɗiɗi no anda misal no fana e alansara ko waktuji ñarormaji ɗiɗi tawayɗe ɗi fof majji darɗe ɗen no fota façon on fof tigi on ko gotum ko sendi wo ko sa'iji ka juulete ɗon si tawidema neɗɗo ari
ka juulirde o tawi alansara no juulede tawi kanko juulano fana o tawi alansara darnanama eɓe nangande fi juulugol alansara tawi kanko noon o juulano fana haray ɗo no sellanamo ka o iwtira ɓaawo ɓe wonɓe juulde alansara ɗum o anniyo kanko mo juulde fana makko on anniye makko e anniye almami on no serti ɗon kono no sella bay haray e yiɗo anniyi on tu woni ko sendidirta ɗon ko juulde maɓɓe ɗon alansara o kono kanko anniye fana woni juulde ɓe salmini alansara on ɗon on tomo immo o juula noon kanko alansara makko on e yiɗon anniye ɗen sendidiri hakkunde farillaji ɗin hakkundaji mum ko wanno no sendira kañum kadi hakkunde naafilo on kañum ndema e farilla kono sonnajo wonɗo ka suudu mo tawata haray ala yaade juulugol ka juuluka no subaka ni no anda si subaka on feññinama o juula e darɗe ɗiɗi rakata el fajiri si tawide mo juula subaka ɗum ɗon ko sendidirta ɗum ɗon ko anniye ɗen darɗe ɗiɗi arane ɗen o anniyoymo juulde sunnaje ɗen on tuma o immo o juulo e farillaje ɗen hara ɗum ɗon ko anniye farillan woni juulde isan haray anniye ɗen sendidiray hakkunde farillaji ɗin sendira kañum kadi hakkunde naafilaji ɗin wono misal kadi wono goɗɗo hara imo wondi e janaba mo longal no fawimo yo looto joni noon hara kadi hawri kadi hara kadi ko ñalorma himo ngula o ara ɗo e caangol hara himo wonduno e ngulendi ko wondi o ara ɗo e didere ndiyan ni foti koye caangol ma ɗum ke pisindi woɗɗi ɗin hannde o ara tun o unto ka nder didere ndiyan o fubbo kono hara o anniyanoke ko longal o woni e lowtade haray on ɗon longal ngal o wondunongal ɗum ɗo wawata yondemo konko unti ka nder ndiyam o muti nder ton ko ɓay to haray o anniyanoki haray ko heɓata ɗo wo ko lootagol itta ngulen ndi haray ɗum ɗum to haray o mari e ɗon kono amma si tawidema o fiɓuno anni himo lootade longal makko ngal o untike ka nder didere ndiyan nder ton o muti nder ton ha ɓandu makko ndu fo ɓuuɓi o yalti haray ko ɗaɓɓa kon heɓiki haray mana o lootike longal ngal haray nguleyni kadi ko wonduno kon kadi o lootorike ɗum hara iwori e muɗum isan haray ko anniye ɗen woni ko wawata sendidirde piiji ɗin ko anniye ɗen wonata sabu yo dewal ngal sellu ko anniye ɗen wonata sabu yo dewal ngal jaɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗo haray ko yaka seede meɗen haray koye laɓɓin anniyeji men ɗin kalandema sebi sembi janɗi fanɗi kalandema dewal ko waɗeten haray anniyoɗen ko sabu Allah wonɗen e waɗirde wona fi goɗɗum goo haray ɓe hikkintini ɗon faman kanat hijratuhu ila duniya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ɓe maaki kalandema tawɗo ferugol muɗum ngol ferugo muɗum ngol ferugol makko ngol iwaɗa yahaɗa tawi ko sabu aduna wonno ko o feriri o iwiɗa o yehiɗa yusibuha o heɓay on aduna ko anniyino fi muɗum mana ɓe andi hari ferugo ngu wanno fewno nelaɗo sa sallam e woɓɓe go fewno ɓe wonno makka fewno julɓen tun natuno ka l'islam ɓe wuruno makka julɓe ɓen naɓuno sonja ara nun to moƴƴa ha nelaɗo newnani ɓe ferugol yaka wiyete Éthiopie ɗon woɓɓe go ferno yaari ton on tuma noon si tawidema Allah walan ɗon newinanoyɓe ferugol ngol iwra makka arda madina si tawidema noon ferugol neɗɗo ngol iwa makka yaha madina si tawi ko waɗinnomo ɗum ɗon siko o faale heɓugol commerce mo jokkuno makka ala e marsude ton joni mo faala yarugol madina o ndaara si marsiroye ton ma siko laamu o faalano o heɓal ɗon mo faala yarugol ton ndaara si heɓay siko ɗen anni ɗon wonno ko dillinnomo yo andu haray ko ɗum ɗon o mari haray o mara baraji ɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyete noon taw ko wiyete fergugol ko iwgol ka boni ma iwgol e nokkure bonde yaha e nokkure ka tañƴinaka ka moƴƴi ma iwgol e piihum bonkun acca piihum bonkun ko yaha e moƴƴere ɗum ɗo fof no wiye fergol si tawidema neɗɗo
o iwi e bone mo o wonno e muɗum o ari ka peewal o ari ka moƴƴere wiyete o feri e ko wonnoɗa o ardi ka moƴƴere ko wana noon kadi si tawidema o iwi e nokkure tawata haray ko nokkure bonde nokkure ko ala e wawude daranade diina makko kan no haniri noon o immike ɗon o yeehi e nokkure goo ka o tañƴini o waway daranade diina Allah kan no haniri noon wiyete o feri nokkel kaari o yeehi nokkel kaari joni noon si tawidema waɗugol ɗum ɗon ngol si tawi hara ko sabu Allah woni ko waɗira haray baraji ɗum no woodi ko Allah subhanahu wa ta'ala kono si tawidema tawi wona ɗum tawi ko faale aduna woni ko waɗinimo ɗum ɗon haray yo andu baraji alaka ɗum ɗon ko anka Allah haray koyo Allah faabo mo ko anni e makko ko annino ko haranno heɓoto ko aduna ɗo kono si ɗum ɗo wonali haray dow baraji kan alaka Allah ɓe maaki aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay ma ɗum wosi tawidema ko sabu faalegol sonnajo wonno ko ittunomo ɗa nabi ɗa siko sabu faalegol jombugol sonnajo ittunomo Makka addi Madina ma ittunomo Makka nawri Éthiopie to tawi ko sonnajo wonno ko faala jombude tawi ko ɗen anni ɗo wonno ko dillinnomo yo andu haray ko ɗum ɗon o mari yo Allah faabomo hara on sonnajo mo faala ɗon o jomboyamo so jombali mo haray o perdi hara o heɓari sonnajo heɓali kañum mana baraji ɗin ka Allah haray ko waɗi ha si tawidema ɓe sappi sonnajo ɗo ɓay haray fitna on hella ka sonnaɓen haray no ɓuri mawnude no ɓuri hulɓinade no ɓuri tiɗde e ɗi probléme ji hettiɗ ɗin fof fitna sonnaɓen no ɓuri fitna laamu no ɓuri fitna kañum kadi jawdi haray neraɗo no maaki sallllahu alayhi wa sallam ɓe accali ɓaawo ɗo fitna mo ɓe ɓuri hulande worɓe ɓen ha hewtiti fitna ɓe rewɓe no tentini noon e ɗi sa'iji ka fewdi ɗen ɗo hande haray rewɓe fitna mum on no ɓurti hulɓinade ɓuri ka wonno ɓaawɗo ɗon ɓe maaki fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi si tawidema haray ko ɗum ɗon haray dey awa ferugu makko ngon haray ko o feri o yehi e mum ɗon kon haray yo andu ko ɗum ɗon dey woni ko o mari baraji haray dey kanka Allah haray o mara baraji ɗon ka Allah subhanahu wa ta'ala haray noon so wattanile o hadis ɗo haray no woodi ko tawata haray no manki ɗo no andira hadis o no ɓuri lollirde noon faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi ɗum ɗo no manki ɗo ka haray taw ko hon ɗum no waɗi so tawidema hara Imam Bukhari ɓe adda ɗum ɗon ka dambu e o hadis arano ɗo ɓay ɗum ɗon haray heɓe janti ɗum ɗon ka nder deftere ga nokku goo kono tun ɓe wowlari ɗum ɗo nder ga haray on kalima ɗon on jumla ɗon ko kamɓe woni ko faandi montugol on ɗon jumla nder ga e nder o hadis ɗo ɓay hayray kaka fuɗɗode deftere nden ni ɓe woni ko ɓeydugol mana laɓɓingol anniye ɗen tawde ko sabu Allah woni ko ɓe waɗiri nde deftere tawde kadi fi wata goɗɗo o wata so'o e maɓɓe wondema ko ɓe waɗiri ɗum ɗo ko fiyingo ko fi ko sabu Allah lan ɗo woni ko ɓe faandi e muɗum ko ɗum waɗi si tawirema ɓe dari ɓe walli fi nde deftere wona fiyay fus joni noon ko fi ittugol on sikke ɗon e fondoji woɓɓe goo ɓe monti on kalima ɓe monti ɗum ɗon ka e onno e hadis ɗo haray noon no anda ɓe mari on manhaj ɗon kamɓe Imam Bukhari ka nder deftere ga haray nde wonde ɓe adday hadis on ɓe adda yeru ko ɓe haton jini kon tun e on sahi ɗon ɓe raɓɓinɗina hadis on kono haray ko raɓɓinɗinayde tawayde hara hinde famini ɓay so ɓe makono tun innama al a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa haray no yonno ɓay haray ɗum ɗo no tindini ko hedditi kon o jumla ɗo tun mana no ngol konngol ɗo tun no tindini ko heddi ko ɗum ɗo tun no wawi yonde no wawi wonde dalil isan haray o jumla ko tawata haray ɓe makali ɗo ko koye anniye maɓɓe e faalunde maɓɓe waɗi so ɓe monti ɗum ɗon ɓe wowlali ga rahimahullah bi rahmatil wasiya haray noon kadi sen daari en tawa haray ɗum ɗon no haɓum ɗini ka deftere maɓɓe ɗo ɓay haray anniye ɗen
fewno ɗo woni duuɓi wuluure e teemen ɗiɗi e ko fawitine deftere wallita si tawi ndema tawno nde deftere tawi wona sabu allah wonno ko nde walli forano ko fii yiingo ko fii hollirgol gandal ko fii hollugol ɓural mana ɓurgol ɓureɗe muɗum tawi ko sabu ɗum nde walli forano arayno nde deftere nde mulino fi on tuma kono ndaare duuɓi wuluure teemen ɗiɗi ko fawiti nde wallita ñande nde uɗɗita o tawete ko nden ñande nde ɓuri dabbude ara imam malik rahimahullah ɓerɓe wallitino deftere maɓɓe no watta nden jama o wiino imam malik aray mo wadda aadi ɓuri wallitama imam malik maaki ma kana lillahi baqiya e maaki kala ko waɗira sabu allah ko heddoto kala ko waɗira sabu allah ko heddoto aray noon si darama e ɗi duuɓi ganin ɗo tawete haray ko deftere imam malik nden mo wadda maɓɓe ɗum ɗum woni ko heddi ko ɗen ɗum woni ko anda mo wadda aadi goɗɗe goo windanode fewno maɓɓe nden ɗon andata woɓɓe goo e laafi muɗum idan haray no holli imam bouhari ɗo e fewno ɓe immon no walli kagol nde deftere ɗo hay ko anni e laaɓude tawi ko sabu allahu nanɗo wonno ko ɓe faali e muɗum ko ɗum wayi so allah non ɗo windani nde deftere ɗo ko wiyete ko kabul woni jaɓegol e allah windani kadi ko kone kadi ha ngal daro insha allahu taala ɗum ɗon ko no yiltiti e laaɓugol anniyeɗen no yiltiti e laaɓugol anniyeɗen si tawi ɗe ko anniyeɗen laaɓa haray ɗum ɗo so ɗe nde moƴƴere ɗo ne kotako ɓayde deftere ɗo kala ndema kande janga wo hande hoore leydi ndin haray imam bouhari no mari baraji e muɗum hande ɗo se ndaari e nder aduna o fof nde allahu lanɗo on ɗum andi ko laaɓi jelu imam bouhari wona e wowligol e nder muɗum wona fii muɗum ene ñallal gotal ko allahu lanɗo on ɗum andi ko laaɓi jelu inde makko nde wolte e nder ñallal ngal ko laaɓi jelu jama on ɗum andoko ko laaɓi jelu jama o woni e nafitorde ko ko adduno ɗo ɓay ɗum ɗum kanko wonanimo waktu ko tawata haray ha dargal ngal daro baraji ɗin no kontini ɗum ɗo tawoyaymo iwantema o wallitino nde deftere ha dargal ngal daro baraji ɗin no kontini ɗon no kontini ɗon no tawoyaymo ɗum ɗo haray ko moƴƴere hoolantede allah nde waloto aya hade mo accitaka baraji tawoyamo ɓuri hulɗinade ko fof kode goɗɗo waloto maya hara ko bone mo acci ɓaawo ga har no tawoy ko ka waali toon ɗum ɗo hay ko fitna molanteɗo allah haray ko ɗum kala mo koɓe magata no jeeya e malal moƴƴi mana no jeeya e malal bani adama waalagol maaya tawa bone iwdirta ɓawa muɗum taw si moƴƴere iwdirta ɓawa makko kan awa hara ɗo kadi bone iwdirta ɓawa makko ɗum ɗo haray ko moƴƴere molantede allah kono ko ɓuri hulɗinade ko ko sontigi waali e maayi tawi mo accuno boneji ga tawi ɗi boneji ɗum no kontini ɗum no kontini ɗum no kontini ɗum no windeji ɗum ñande wo ɗum no windeji ɗum no kontini ɗum o immoyo tawura ɗum feƴƴiti taw andunoɗo ɗum ɗo hay ko fiɗɗa molanteɗo allah ni aray allah dande siko ɗum dandana e rabbal alamin allah arsude wawgol heɓugol moƴƴereji ko accete tawa haray no ñande yowde wo har ɗo no yewtide ɓawa meɗen ga ko tawoye ya rabbal alamin haray habibti mum ɓe maaki haray nantina taw ko anniye ɗo haray so tawima goɗɗo fiɗi anniye imo wadde hunde kaani o fiɗi anniye imo wadde mo juulde maɗo mo jangude mo wadde dow kala nde ma ko fiɓani anniye ɗin e mum si tawidema e nder gollal makko ngal seytane faalama e ɓuɓɓude yingo e makko haray ko waɗɗimo koyo o tuñi ɗum ɗon o toggina o artindina heeƴintingol wondema ko sabu allah dow woni e waɗirde haray konko woni arde faale jiɓitangol anni e makko en ɗon ko bonnantamo anni e makko ɗen haray e ko konta ko e mum o fuɗɗode e si tawi ko ɗum fuɗɗode en tawi no laaɓi hay so tawi ko goɗɗum faalama yolligagol nder ɗo bonnanamo dewal makko ngal haray ɗum ɗo e ballal allah bonnantamo a yurmede allah yaajude ɗen haray allah nan ɗo ƴettanaymo ko fiɓuno anni e ka fuɗɗode ko noon si tawi ɗema mana
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصل عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصرم عنه وإن جبينه ليتفصل على الأرض. تماكي له رحمه الله تماكي حدثنا عبد الله بن يوسف تماكي هيك وأردوه مجللا يوتيلا كرمقان دوبا كتب عبد الله بن يوسف التلميذ رحمه الله لأنه كان يقول كلام مغطي ومالك إمام مالك رحمه الله لأنه الاثنين لأنه كان يقول كلام مغطي وهشام بن عروة لأن هذا يقول وأرض باب القبر والزبير هشام بن عروة ono kadi goni ko ƴetti juuɗe mum ko onno ko baade ɗum ko Urwa ibn Zubayr onno Urwa kañum kadi ƴetti Aisha radiallahu anha ɓe yumma gomɗinɓe Allah ɓe o yumma men Aisha no faala holde ɗo landal o sahabajo ɗo ɓe maaki ɗo anna al-Harith ibn Hisham radiallahu anhu o maakite ɗo Harith ibn Hisham ko ɓawloyte ɗo Harith ibn Hisham ɗo radiallahu anhu wi أن الحارث بن هشام تبكي حارث بن هشام أوضو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضو ولم ينال الله صلى الله عليه وسلم كن ولم ينال فلا يسأل إن كان كلام لما كنت هذي كجيل دي ويقول دي كتار في كتير ما تجا كلام دلو أنا يقول لما تجين ننادي الموت بايكو فلان دي كيكو wonande wonde go alqur'ana hippo walla jama'un ñaawol ɗum ko ɓe lamdi ɗo e fi muɗum ma ɗum nde wonde nelaɗon ko ɓe lande ko ɗum ontumanoɓe maaka kono hay nelaɗon kalande makko haton gina e diina kanko fo e muɗum ala ko ɓe yobbinanani jama'u kadi ɓe faɗade hay e ɓusɓe fatude e muɗum ko jama'u haton gina e muɗum ala fo e muɗum ɓe yobbinno ha dini hisi o sahabajo mbaɗeteɗo Harith ibn Hisham ɗo o landino nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o landini on ɗum faqala o wi ya rasulallah oɗo nelaɗo Allah o inni kayfa yatika lwahyu o in nelaɗo ene ko honno ni wahyu on tipporta e moɗo ko honno wahyu tipporta e mon si wahyu tippike mo haray ko honno waɗi ɗum ɗo hay kanko wonno ko maɓinimo ko ɗum ɗo wonno ko humpa andugol قلت فأماكي لو فنيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكي تماكي وهي أرض نيل فصل تماكي لو أحيانا دون دهو يأتيني وهي أرى نيلا لو أرضا تلنم قل مثل صلصلة الجرس وأي وسنجاو تلرو تلرو نسيجو no waɗirta ɗon non nde wonde ko non artan tan o façon ɗo non ɓe maaki ko o ɗo ɓuri muusude o ɗo ɓurta tiiɗude e maɓɓe satta e maɓɓe maaki o wasattoho alayya ɓe inni ko o façon ɗo ɓurata sattude e maɓɓe mana tampina ɓe hay so wahyon no arde e maɓɓe alhaali maɓɓe o sanse jow aray ko ɗoni wonde e yiide ɗo jooni aray ɗo allah no yewti ɗo nokku ko o sondu ko zammel inna sanulqi alayka qawlan thaqila min ibbina ima min bugoto ima kongol teddugol tawata ko teddugol woni ka diina allah ngam gandal waye wona hunde samakaraari ni aray ɓe maaki ɗo womo wasattuhu alayhi ɗum ɗo ɓuri tiiɗude ɓuri sattude e an si tawidema heɓiɗam ɗum ɗo ɓurta tiiɗude o yi ɗo fa yufsamu anni si tawidema noon iwi e an
وقد رأيت عنهما قال حرم مالي تكت مالي تكت أبولكو ونقومبو إذا أنت رأيك جبريل ونو وجبنين ووحيو إمام سيدنا جبريل ونو وجبنين ووحيو إمام سيتبي دما الحالي وإني جبريل نو جنغا وحيو إمام Dema di porong elong kisah sidai dema nuntung ibe mak dua sidai dong betiu di behek di hore mak bekong ko beunno eso ore nung ibi ara dema di tike ko bewulan ako e janga nun jamao dogo pasongo dema ke dua ahyana de wonde go yatamathalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa a'i ma yaqul Dema ki de wonde go malaikajo o waylanto lambadi gorko fa yukallimuni bimbadi on gorko ɗon yewtanmi fa a'i ma yaqul bimadi to ko woni ɗo mana nde wonde jibril waylato mbaadi gorko ara wowlanaɓe janga wahayon e maɓɓe ɓe nana ɗon ɓe maali to ɗon on tuma ɓe jangal sahaba ɓe ko ɓe waɗa kon e muɗum ko ɓe janna ko kisa ɓay hayde anndi si alqur'an on jippinoɓe ɓe jangali sahaba ɓe hanno woɗuno ɓe ɓe haltinno windugol wahayo ɓen noon kamɓe an ɗum no hay wonno golle maɓɓe ɗe si tawi no wahayon jippike hayde windude wahayo kisa jama o kañum kadi ko janga e maɓɓe o eɓe jangude maani to hujju kay aray ɗi façon ji ɗo ɗiɗi woni ko ɓe sifi e o hadis ɗo hay so allah jaɓi aray hadis wonɗo ardi yeeso ga o ɓe hollay ɗon ko wahayo ñande akkino jippagol e maɓɓe ko honno muradum feƴƴirno e ko honto kadi hadise wonno aray hadise ji wonde arde yeeso ɗone haray ɓe hollay ɗum ɗo inchallahu taala ɗimo men aysa ɗon no fillade ɗo haray kamɓe nelaɗo makko ko ɗo haali ɗimo men aysa ɗon no fillade ɗo alhaali nelaɗo no o wowi yiirude si tawi ko hayno jippade e maɓɓe aysa maki wala qad ra'aytuhu ɓenni ɗo wallahi gom ɗini yii nelaɗo yanzilu alayhi lwahyu ala wahyu no jippade e maɓɓe fil yawmi shadidi bardi e ñallal tawaygal ko ɓuuɓungal jip tawa ko saa'i ka ɓuuɓi jip kono o yufsamu anhu ɗum ɗon mana ko heɓi ɓe kon si ɓe ɗum ɗon iwi e maɓɓe konde wammirin ko heɓi ɓe kon ko ñoƴƴi ɓe kon iwi e maɓɓe wa inna jabinahu la yatafassadu araqan mo yii ɓe hara hiɓe ƴaara nguleedi ka tiinde maɓɓe hara hiɓe ƴaara nguleedi ka tiinde maɓɓe hara noon ko saa'i dey ka ɓuuɓi moƴƴa tawayno ko hattirde e ɓuuɓugol pewno ka ɓuuɓata ɗon ara kono kamɓe hiɓe ƴaara nguleedi ka tiinde maɓɓe hakke man wura ɗum ko tiiɗi no woni ɓe ardande ɗon haray ko ɗi façonji ɗo ɗiɗi woni ko ɓe sifi e o hadis ɗo ara yumma meɗen aicha radiallahu anha ko ni woni ko ɓe fillori woni mana ko ni ɓe wonno e yiirude ɓe si tawidema wahayuno e jippade e maɓɓe aray hakke ma muraadu mum ko tiiɗi ko hakke ma muraadu mum ko sabbi ko e maɓɓe haray ko ni alhaali maɓɓe o wa'ata o si tawidema noon ɓe hettike mana ɗum ɗo iwi e maɓɓe on tuma noon ɓe hetto ɓe janngana sahaba ɓe wahayu ko jippi e maɓɓe ko aray so hewti ɗo haray hannde e daraade ɗo hannde si allah ranno hokki kay kadi dellal kamɓe haray janngo inchallah ɓe continue e inchallahu taala aray kala nde ko feewi garɗo mum allah subhanahu wa taala kala nde ko faami aray ko ɗum ko lew aqul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aɗen jarni e jarmoɓe meɗen ɓen ɗo docteur Aboubacry Chérif Diallo yimɓe ɓen ɗo ko jangguɓe gandal hadith haalede doctorat e muɗum jami islamia ko ɗon e Madina al Munawwara aɗa ko kamɓe woni ko finata e nde ɗo deftere kitabu badi il wahyi yoga e deftere sahihul Bukhari ka fuɗɗorde deftere nden aɗa ko haditeji ɗi joni koɓe naɓani hannde aɗa
dawron continue kadi ha fatti jangol inchallah inde ko balɗe tati are ko fuɗɗoto kadi ko iwde ka alan sara si sandinama are deftere no ɗon fiinetende tadkira bibdil mulaqin nden no deftere ko ka mustalah on tuma si nden ɗon gasi ɗo e fuɗo on kamɓe kadi ɓe joɗɗiɗo ɗon deftere nden ka hadithi inchallah ko haditheji jiɗɗi ɓen woni ko heɓɓa ɗo are na ko ɗuuɗi hande jogii haditheji ɗiɗi are ɓe timmitinɗo ɗum ɗon e balɗe are nde inchallah are ko tori ɗen jama on ko ɓurtugol wakkilagol ara ha baali ɓe gandi argol ɗum tawe sifa ɗi jondeji ɗo tawa aru ɗum ara ko haajo adduna ma tawana e jande adduna few aru ɗum tawɗa hawrodirɗa e ɗum ɗo ɓe gandi hadith on no ari malaika ɓen allah subhanahu wa taala hadith juutuɗo ɓe gande ko haɗum jinde kon e muɗum allah subhanahu wa taala wiye malaika ɓen o yaafike ɓe tawaɓe nde ɗo jonde fof ɓen wonɓe ɗon fof allah yaafike ɓe o dandeɓe yiide o naata ɓe aljanna on tuma malaika ɓe wiya wondema kaari arifino ɗon o arno naafiji ɗiɗi on darsu ɗon ma tawe ton nde yewtere ɗon ko goɗɗum goni ɗum addunomo maari mo feƴƴude o ari ɗum o jooɗi maar ko yiidugol e goɗɗo warno on tuma ɓe woola fiyo ɗo so ɓe wooli fiyo ɗo allah no anndi fiyon ɓuri ɓe kono so ɓe wooli fi makko on tuma allah subhanahu wa taala wi'a on ɗon kanko kadi mi yaafike mo e sey woni anniye makko na jande addunomo few kono wari ɗum o wondi e ɓeɗo o jooɗodi e maɓɓe allah subhanahu wa taala inna ɓeɗo ko yimɓe ɓe tata la yashqa bihim jalisuhum yani ɓeɗo jooɗodiɗo e maɓɓe on o malɗisetake abadan kala arɗo wondi e ɓeɗo no woni noon kamɓe ɓe malama mi yaafoto ɓe are kankadi mi yaafoto sey ko ɗum ɗo ɗum adduma hay sa a ɗum jooɗiɗa ɗo ko gasara piiji ko a famata ma piiji ko a hewtanade kono are ɗum ɗo na perdugol tan wonata ɗum ɗo no ɓuuri yayahu jooɗoɗa e daarugol piiji goɗɗi tata nafata ɓerɗe gandis ko ɗi téléphone ɗi jokka a jotto ɗon daara téléphone nder ɗiɗi nder tati a haaɓata kono siba ɗum ɗo wonde hoti haaɓe ma woni si jeeɗi ɗen dirtinama seeɗa kono wonirnon ɗo hannde woɓɓe arani no ɓitti ko cheytan addata ɗum e ma ko anndi ɗum ñande goo a wonoye tawɗa haɗumñine ɗi baraji ɗo ɗum noon ko ɓadii noon sabu noon mayde no ɓadii nen ɗon na yoti woɗɗintin ɗum sa woɗɗintini mayde a sikki wonde noon heddanima ɓuyi ko ɗum waɗata welsindoɗa ɓenne man qala amaluhu qalla amaluhu kala mo tata yera makko ñaami o tanjini kay mo mari tan juutuɗo heddiɗo golle makko ɗen nde fande kono seyɗa miiƴi joni no gasa an kadi tourma hewti mayde ngari no gasa ɗo e bimɓe are mayde tawima ma no gasa ɗo e kiikiɗe seyɗa waɗi ɗum ka haqqille ma ko ɓuri kon a wakkilo ɗo aray ko ɗum waɗi jaman no tora wakkilagol moƴƴa aroti ha ɓaali siga ɗum ɗo kala ka tawɗa moƴƴere no waɗede ñande ko abou hurayra radiallahu anhu o yaltuno ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o tawi yimɓe ɓen ka yaasi woɓɓe mo kala no hiɓi piiji woɓɓe no ka juulirde no janngude woɓɓe koye no kiɓi haajuji mum ka yaasi on ɗum waari o yimmi ɓe iɗon jooɗi ɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe acci kon hino sendede ka juulirde piiji ɗi ɓe acci ɗin hino sendede ɓeɗo ɓe nani tun ɗum ɗon ɓe fof ɓe hawti ɓe wiide ko kaalisi wona sendede mo kala hawti acciti kala ko jokku no waari naati ka juulirde ɓerɓe naati ɓe tawi ko goɗɗo hino jooɗi hino jandude woɓɓe ko ɓe tawali hen mbuɗi no sende ɓe tawali goɗɗum ngo hino sende on tuma ɓeyde abou hurayra on no wiwɗamen aynime wonde ma ko nelaɗo acci kon sallllahu alayhi wa sallam no sendede ka juulirde minen naɓe men tawi ɗon abou hurayra yimmiɓe konko tawɗon ɗon konko wona jandede ɗon ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko acci ɓe anndi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe tiɓɓe maaji kamɓe annabaɓe ɓe accari ko ronate kala ko ɓe acci ɗum na ko goɗɗo ronatan ko ɓe acci ko ronate on ɗum ko gandal ngal kala ronoɗo gandal ngal ara o heɓi ƴeɓan mawmugal ara ko fi ɗum koye nafito ɗeɗo balɗe ka juulirde ɗo ko allah muuyi yo ɗum waru ka juulirde ɗo so woti ko ɗo woni koyo welto ɗum ɗo sabu noon juulirde ɗen no ɗuuɗi ko naatiri ɗo no ɗuuɗi laɗine ɗo so tawi an allah muuyi juulirde ka wonɗa ɗon taw ko ɗon sifa ɗum ɗo addete ara koya welto sembina wakkiloɗa taweɗa fino ɗum ɗo e laatora hankadi heɓa ɗi baraji ɗo ara ɗen tori allah subhanahu wa taala yo laɓɓin anniji meɗen ɗin o newnan en timmingol ɗum ɗo e jaam o hokkola en gandal natengal hada billahi tawfiq are ɗe gandintina windita gongol kala haɗo jimɗo e deftere nden koyo windi ɗo junngo hande naɓɓe nga inchallah wiyo henno deftere nden are ɗen bindini inchallahu taala janngo ko alansara fodde
en ɗo juulire ɗo Allah sara fino continuiren darsuji meɗen ɗin. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. fara ɗo windade o kadi o winto e semo zakiraji heɓɓano ɗi lanmi ari goɗɗi ɗo kadi moƴƴinde hadde inchallah. Assalamu aleykum.